This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Whakaturoa tukai tukunguka, ke atamoa ke whakakato ai whatongia, ko whakakoloa aki au, ki he katoa na whakawhiawhia o he ahu koe ni. If I may have your attention, as it allows me to accomplish the role which has been bestowed upon me to complete at this celebration today. O kuiai pe ai ngahi me amahu inga o ku whakaamu he potu koe ni o tau iai, ke whakahoko atu ki he taha kotoa pe. Iai ngahi tūtu uni pau, mo ngahi whakatokanga. Aia o ku peheni ia. Ka whaiwhaiange o ku hoko havela i he whare koe ni. Koe whakaamu ke mo ka taki hake pe o mea atu ki tua i he ngahi matapahu anga ki tua. Koe taha me he eku hema, nai whai mai ai hu ki he whare koe ni, pea taha me he eku matau o hu atu ai ki he wheitu o tau anga mea lele. Pea koe whakaamu ke nofo koto ai e kakai, ka oua o tau whakaata atu me he whare ke toku mawahe kai whakapapaui o kumaru ai mo'ui kotoa pe. Ko hoi mea honoa, koe ngahi bathrooms, o kutu uia i he tawhaaki tō matau aeni a aku, ho mo mea pe ki tua he ngahi matapala lahi koe na mohu mai ai, o huu ki matau o kuiai ai ngahi loki bathrooms. There are a couple of housekeeping rules that are quite important and has been requested that it's made known to each and every one of you. If ever there is a fire that should occur, even though it's unlikely, it is the request of the Holiday Inn that everyone calmly rise from their seats and exit the building. The manner in which you are to accomplish this is to leave via the large doors you entered this venue via and either exit to the left or to the right. Either one of those entries and exit points will lead you to the exterior of this building, which will either be at the front or in the car park. You are to remain there until it is certain that every individual has exited the building before you may disperse from that area. The bathrooms are located to my right. As you leave the main doors you entered the venue, you will head towards your right. And there is the location of the bathrooms if needed. O wiai te ai kore atu a mahu inga. Tokolahi a motoru wanga maheni ki hono ui a mahu inga ko Patrick. Pēka tokolahi o kuhui ko mahu inga. Ko mahu inga ko fuoloa mai e ne si inofo mone una loto mai ki he aho koe ni. Pena ne nofo si whai a hono whakakaukau i moe whakauto o talelei ke lava ai palani aini o tau mamata ki ai. I he ene pehe o ne kore mai ke tana atu ke te kumoto. Whakamoru mua homo loto pea ai pe ke whonu i he whiewhia. Koe ahoni e ki i kehe ai porokalama. O ku pau pe ke kakato ai me au tauanga maheni ki ai i hangahi katoanga o e kakaitonga. Kai ke hoko ia i he whaunga ko ia o tawanga maheni ki ai. Tene ki liliu pe angari pe ia mo mahu inga ke whai pehe. He kohono whakaamu ke whaka ofa e kaito iai ha aho ia e hoko sia i hata wharunoa a siene whai. Mahu inga, who is otherwise known to the majority of you in the English language as Patrick. He has asked me to make this forward or to put forth this apology in advance. He knows there is traditions and there are cultures that must be followed by the Tongans whenever there is any sort of event or celebration. Today has been a day that he has planned, he has dreamed and wished for, in order for it to come to fruition for what it is that you and I are currently basking in. In that, he has made slight changes to the program. Yes, every tradition and cultural aspect will be included in the program, however, not in the order that we are commonly actually suited to. However, Mahuinga, or Patrick as you know him,
is a very colourful character, and it is only suited that he make that decision, and he asks you, please fill your heart with joy. Don't walk away disappointed. Don't walk away and exalt culture and foreshadow the object of today, which is the celebration of Kolosia's 80th birthday. Te whangarewa whakahoko atu ai whiremotua o kuwhai atu ai ngahi whakahoha ai koe ni. Ko hoko hingoa ko Christine Moala. Ko e ku kui, e ku tawha ki e ku whae, ko e tua whewhine ia ai tamai a mahu inga. Ka ko fuhu wheohi a ki mautoro mo mahu inga tālu e me he ene keisi, pa koe whaingo fu atu ai kore ia me he loto whare ki he loto whare o e whamiri, pa koe uhinga ia ki tuhu atu ke whakakato ai whatongia whaka MC. My name is Christine Moala, and I am connected through to Mahu Inga. My grandmother on my maternal side is the eldest sister, or younger sister in fact, of Mahu Inga's father. We were raised very closely together, and therefore when he did ask me if I would be the MC, I was overjoyed to be able to fulfill that for him, and that is who I am. Kia o Funaki I toa he mā koe DJ ia o DJ Ope Tupo. O ke toa lahi mo toro o ka pau, o mo ke mau, ai vilo pia mo e hura, o mo anga maheni he sio ki ai I he poto Funaki I titi lupe. Koe poto ia o whai ai a ele DJ. Pa ko ia ai DJ I loa titi lupe, kua si I haia mai, ke ne whai e ia ai ngahi tā mai whasi whakamāwhana mā ki tau tolu. O ku I ai whoki pia moe live stream o alu atu I he ope. Ko live stream moe ni o whakahoko ia he Kalofiama Media Ministry. Ko mea ofa e ni ai ko whewhine pē a mahu inga ko whatai e ni. Whakamāloa atu kia te kumotor hono kotoa pē. O mo si lava mai ki loto o whakakato pe ai whakanofo. Katoki ai haki I whakalelei I atu ke whakanofo e ki pe mua ka taki whakamore koe whare pe ia a whanau. Ka mo si I whai pe o whakatatau ke loto a mahu inga. I just wanted to introduce the DJ, who is DJ Obe Dubo. For those of you who reside here and still have a footloose and are able to dance on a Saturday night, he's commonly playing at Titi Lupe, which is a nightclub that I'm told is well known. So that is our DJ for today, and he's there to my left. That'll keep us with the grooving music and lovely sounds to keep us all joyful. We also have a live stream that is carried out by Kalofiama Media Ministry, and that is a gift from Mahu Inga's cousin Whatai Eri. Tuku mua kau whai ai whakakato o e mea totonu pē ke whai I hao wau o katoanga ha kakaitonga. Whakatapu heni ki e tonu tahai o tua o awhio I e poto kotoa pē, ka ko ia e tamai alo o moe lau maari e maa ori ori. Whakatapu atu heni ki a hou eiki, no pere, pia moaha mata pure, o tau rou nuku whakataha I he potu koe ni. Atu heni ai whakatapu ki e whahu koe ia o Kolosia, kai uma a ai umotu a. O whakaamu ke ka pui I he whakatapu koe ni o kwhai, hani ihi o kulava mai I he ope. O kai ke musi he ni tonu mo ki mautoru, o whakaau atu ai whakatapu koe ni. Pea o atu ai whakatapu ki he taha kotoa pē. Kua tuku ai where mo whawha homo ngahi taimi, ka mo vahe mai ke tau kau whakataha I he katoanga, whakawhiewhiai ai hokosia e Kolosia e ne tau warungo furu. O ku o atu ai whakatapu loto hounga, kia teke mō tōru hono kotoa pē. Nā e kore pē e mahu inga ke whai ai porokarama koe ni I he lea whakatonga mo I whakapālangi, ko ene ui ngā pē he kui ai ene kau whakaafe, ko e kau mūri.
Pea kāta ke atu pe ka mauloloa, koe tarangafua pe ke whekawa ko mai. I would like to acknowledge our Heavenly Father, the Father, the Son, and the Holy Spirit, whose grace is abundant and in every region of the globe that we're in. I would like to also acknowledge any nobles, chiefs, and lords that are here with us today at this event. I would also like this acknowledgement to reach anyone who is with us through the live stream. For whatever reason you're unable to be here in this very moment, we acknowledge you. And this acknowledgement goes out to one and all who have received the invitation and you have shared your time with us to come together in celebration of Kolosia's 80th birthday. This acknowledgement comes to you from the depth of our heart and with deepest sincerity. For every human is very busy on this earth, and for you to share your time with us, we thank you and acknowledge you. O viai pe ai kole atu, koe whakatatau ke taimi, koe ospe koe ni te ukore pe ke DJ, e tā mai mahalo nai e whiunga moa ki foi whasi e nima. Kai toki hu mai, ai whewhine o me haana ai aho. I homo whanongo mai pe kolongo ai whasi. Ko kore atu, i e taimi ko ia, e tā rewa ai whasi, ke si mea mai ai a Kolosia ke ne nofo anga. Te o kore atu, e ki pe mua ka mō mea hake ki o runga i he taimi ko ia. Ke tau pasi, mo tali lelei ai whewhine o me haana ai aho. After this, I'm going to ask the DJ to play some music. I'll leave that to him, that's his profession. Probably 5 songs from now, you will hear the music stop. At which point I will inform you, because at that point, the birthday girl shall arrive and make her way gracefully to her throne for the day. I ask you, when that happens, I will signal for everyone to please stand up. And at that time, I humbly request that you all raise to your feet so that we can greet her with joy as this is her day. Ki mua pepe a hoko atu DJ, o kuiaia ki whekau. Ko motoro huanga maheni ki a Kolosia, o whakaamu pe e mahu inga. Ka iaiha o mea ofa, whakapaanga pe ko hatoi mea. Oua mua te mosi ave ki a Kolosia, na whaiwhai o taomia iai ai uhinga pea moe mahu inga o e mea ko ke oangi. Pea whaiwhai ko ne aro o riaki i ha Portugehe. I he ene pehe, o kuiai ai ki i wishing well. Aeni pe ki he tawhaaki o e te pile mua, o kukore atu pe mahu inga tuku ki ai homo mea ofa. Ke maru ki ai, pea o ki poto tau mua ki ai. For the non-Tongan speakers, one last request from Mahu Inga is if you are to give a gift of monetary value to Kolosia, as it is cultural for Tongans to want to hand that to the birthday person, it is only due to medical reasons Mahu Inga has requested to use the wishing well, which is on the end of the right-hand side of the front table. If you place it in there, it will surely reach where it's intended to go. With that, I'll let the DJ play our music. DJ, katatama hataufasi.